Ketenat puli putih jong kesuka jela ka penmi kara jong ketok kamat ya keren kaba penlong da ketai ketenat ban hika ya jing puli ya subjek kasi dagi karu bat kasi ya subjek karu haki school na kali yang ketenat puli putih jong kesuka jela ka ajing mot ban nam taki kena school haduk kelas 4 haborok ko ge jela bat kamat kai hab bat kejing don bat kikendon bat thmai jong ke national education policy aja pheu kebekwa bandon ke teli bat ke kosyo jong ki jaj ben reu ha mekhaya ba kijing kwa jong suka kalong bagi tu ki kena badang sedang ban late school hakerta ar haduk prasnem ki kroi ba ban kem ya ki kinten bat kumta kita girta gidai ba biang nam taban hikai kinten ba per na kali jong ki national education policy kesuka India kalapan seluruh ya ka jing don kam ya ki raijat ki kinten ki bakan thop ya atli ki kinten bat kita ki raijat ki kinten kin long kat kum ke jing kwa ki jela ketenat puli putih ke jela kesuka jela ka ajing mot nama kata bagi kena kin puli ya kinten kami hadu ke kelas 4 mentak kami kaya board of school education kan penbek thmai ha ka ba ka jing puli kan long no ya ka pareng kasi bat karu bat katai kan mi bujali ha ka jeka ka baju hikai menta daga english bat la penbek tu ba kitu ba puli kasi kin hab ban puli yak subjek karu bagi karu kin puli dak subjek kasi menta ka don ka jing don kam ka bekerke nam ta ban thung ya kino hikai kasi bat karu hari kendai haja harus pa rausan teli ki lower primary school ha ka jela ha ka wa pha do bj menteri komisioner sekretari suka jela panjing mot na ripat ba ka jela bakin pha ya ka jing sngo bat ka jing ajing mot jong ki shwa kendai teli ki jemang aja apusan